Salibingelela babukeli njalo silamukele kuhlelo lenu imvelaphi umAfrikakazi ke namhlanje ke siphatheleke ubaba nguNdlovu Mr P Ndlovu uzasitshela ukuthi ama initials akhe ameleni navele ngimazi Mr P Ndlovu. Salibona baba P. Yebo. Lishani. Ngiyazilila kanjani. Hayi siziphilele. Ngingabingelela laba babukeli. Hayi siyabingelela babukeli. Siyabonga. Thwali Mr P Ndlovu. Ngingasichazela ukuthi ukuphika nelobudili kumele. U-P ibizo lami lokuqala uPhinias. U-B libizo engalithatha ebizweni likababa uBenjamin. Senziwa nguPhinias Benjamin Ndlovu Madlela. Oh, hayi siyabonga Ndlovu Madlela. So uyindlovu yakoMadlela. Indlovu yakoMadlela mama. Singakafiki ezibongeni zakho sesizwile ke ukuthi uBhilwana umele ubaba uBenjamin. UPhinias lo mhlawumbe kungaba lomazi ukuthi abazali bakho beze kunike ibizo ukuthi Phineas kwakuhambe njani. Hayi ngeke bekwazi singakaza ukudinga hayi mama wadala ibizo lakho ngoba udadewethu omdala ibizo lakhe nguFlora. Right. Ubhuti yake umlandelayo ngu40. Mina ngasenziba ngoPhinias. Asenzithi baba bedada ngoLofifi. Ngo4. Ngicela ngama-points ukuze ngithathe ngizadingisisa futhi ukuthi bantu bathethe abadala babe. Ngesindebele sithi ngofana msindo. Ngofana msindo. Hayi siyabonga Ndlovu. Wena uthi uyindlovu yakoMadlela. Ekuhambeni kwami ngiyangizwe ukuphakula indlovu yakoGatsheni, indlovu yakoMthombeni. Kube lawe eyakoMadlela. Indlovu lezi zehlukene njani? Hayi ukwehlukana kazo-ke mina ngatsho eyakithi. Kulungile. Ukuthi zona zivele zehlukane ngaphi hayi angifisi ukuthi ngitshela ababukeli into abalalela into engayisiyo. Mina ngizalanda eyakithi. EyakoMadlela. Ngoba sikhona le kithi ikhona yakoGatsheni. Alright. Bakhona bakoGatsheni babe khona ngoGabulo. Kodwa thina singiyakoMadlela. koMadlela. Yes. Ungasichazela-ke ukuthi lina abokoMadlela liphumaphi? Thina umdabuko wethu xa ngibuzisisa abadala bathi sadabuka eNkonyane. ENkonyane ingapha phansi ukwekhezi. Phambili silokuya ubotshelaneni phansi khona. Yes, asisuka-ke siqansa sisiza ngapha. Siyafika lapho sesikhona kathesi sesisenqameni loBhonda. Yikho lapho esihlezi khona-ke kathesi. Kungabe enqameni? Enqameni loBhondo sikuChifu Mathema. Nxa usuka lapha uqonda kithi siyaphuma ngeMatopo's Road. Matoposi. Sihambe ngayo eMatopo's Road. Nxa sifika eNatisa. Sesitshiya umgwaqo eNatisa, ithala leNatisa isiyale ekhezi. Thina siphambuke esandleni senxele sithathe iDust Road. Sibe sesihamba-ke phambi kwezitolo zeNatisa. Yithi labana singena emaplazini lapho manje kule ndawo eShalom. Ukuthiwa kuseShalom siyadlula laphana siyedlula phansi kwentaba ukuthi indawo lokuthiwa kusesikuNtuli. Siyedlula-ke laphana sihambe eceleni usiqume phakathi kweplazini dala kodwa ngingamshumayeli. Nxa siphuma amaplazi lawa sehle singena indawo yokuthiwa koMathema. Indawo yakhona koMathema ngoba induna yakithi khona phana. Iveli yakhe koMathema. Elinye ibizo lendawo kuthiwa kusemaphane. Emaphane. Hayi emaphane ngiyanibuze sibili. Yes, emaphane la isenqameni. Emaphane lapho kuzalwa khona induna yakithi uSikhombe. uSomhlolo. Induna enqameni. Siyabonga. Hayi usuka kithi-ke ngaphandle ngiqeda ukuya kithi siyadlula-ke emaphane. Yithi labana lokho sehla ngomgwaqo. Siyafika phambili kule ndawo okuthiwa komkhawulo. Lesitishi esikhulu okuthiwa ngomkhawulo. Umgwaqo-ke omunye wakulokhu sehla usiya le kuphambuke omunye usiya esandleni senxele. Usungena-ke endaweni yakithi okuthiwa kusesimbungumbu. Khona kithi kuthiwa kusesimbungumbu. Uyahamba-ke kithi ngomgwaqo lana uze uyefika ebusiness center. Isimbungumbu kule business center
lesikolo i-primary school yesimbungu lani le-primary le-clinic le-secondary khonapho lapho usuthola-ke imizi yakithi yakomadlela ikhonapho ungafika lapho udinga komadlela lapho sisithola khona thina enye imadlela yakithi isemayezana lapho kuseduze khonapho enye njalo isemaphani kunjalo nje thina omadlela singumlisi abalisa aba-chief matheni. Hayi ngiyajabulisa kakhulu. Hayi siyabonga abandlovu ngokusitshela-ke umama yini ukuthi lina ligxile ngaphi kakhulu. Ungaba nolwazi ukuthi lina lize belibize abomadlela kwasukela ngaphi. Izanixola babukeli akusatshisi nje lapha ekhaya, akusaginqi nje. Kuyatshisa. Ekudabukeni kwethu-ke umadlela okunye ngeke ngibekwazi kahle kodwa uma ngithola thina umadlela ukhanya kulabantu esabadlela ukudla kwabo. Hawu bayethi. Kulabantu esabadlela ukudla kwabo. Abantu-ke isizathu sakhona esikhulu hayi ngeke ngibe sazi size sithole khona ukuthi sesiyindlovu yakomadlela kulabantu esabadlela ukudla kwabo kwakufanele ukuthi ngangokwabo kunake abanye abantu kwakubiziwe inkosi yayibiza abantu ukuthi bayafuneka endaweni ethize kodwa besaba kangani inkosi yayizondile besaba ulaka basebethuma umfokazana owakithi kwindlovu yakithi kwathiwa benguye ahamba ekhonangale uzafika kumele ulaka lwenkosi ukuthi ulaka lwenkosi kumbe inkosi iyajezisa kuyajeziswa yena kanti-ke kuthe kufika ngane wathola ukuthi hayi inkosi akulalaka enkosini inkosi izobonga abantu bayo ngokuthi sasesiphiwa-ke sabongwa khonapho inkosi yabonga abantu yasibonga lalo odabula thina wayehanjiswe ngale eyisiviko sokuthi nxa kuchaywa nabo inkosi yabulala abantu kuchaywe yena uthe sebuya-ke wabuya eselesibongo basebemutha basebamnika ibizo ukuthi hayi lokhu madlela wadlela labananga wathola kunomcimbi omkhulu wahle wadla kanti-ke ethunyiwe ehanjiswe ngayo babengacabangeli ukuthi kuyiwadliwe babethi hlezi kukhona okwenzakeleyo okungathandwa yinkosi inkosi yafika kulaba bantu ukuthi hayi asemuyini okufana okade fanele hayi sase saba nomadlela. Siyabonga umlando omuhle kangakanani mthemba kabomadlela indlovu yakomadlela lazwela ukuthi lize libe ngabokomadlela nje kwasukela ngaphi. Hayi siyabonga-ke khathesi-ke emfisa ukuba kwazi aba bandlovu yokuthi wena ungumfo kabani. Okay, mina ukhulu wami ozala ubaba Musheleni Madlela. Musheleni. Uyihlwele ngubani? Ubaba nguBenjamin. Ubaba-ke abadala bangaye bemazi. Ikakhulu abeqenjini leZaphu bangaye bemazi. Ubaba yini ihero uZaphu. Ungahamba-ke elokishini phansi kwe-Big Power. Elokishini elidala. Elokishini elidala yiwo location eMakhokhoba. Ungahamba eMakhokhoba phansi kwe-Big Power. Kulamaflesi okubizwa kuthiwa yimadlela flesi. Lawana kamaflesi abizwa ngobaba uBenjamin Madlela. Lesifisa nje ukuthi abalaleli baziswa lekhansili bekwazi ngawo. Abantu abasebenza labo Achulu nabo Urombo. Wona nana amaflesi nalana ukuthi ikhansili idingisise yazisa abantu itshela abantu lawa amaflesi abizwa ngobani. So ulihlo laphana uthiye ngumadlela kule madlela flats. Kule madlela ibizwa ngayo owayeqhawe. So libamphethe umntana eqhawe. Kumaqhawe lana uqala lana 100. Yabona qhawe 100 la. Inani zingawo. Akhona kapha lokho zoqala ayo ama first heroes silalele first 100 heroes started uzibuso. Ubaba nguhero number 28. Hero number 28 ethiwa uBenjamin Madlela. Abafowabo labo bangamaqhawe. Umfowabo umusanda kutshona nje usithile kuba omncane sithile kuleminyaka sanda kudlula nje
2020 utshonile uAgrippa Madlela. Umfowabo kaBenjamin, uBenjamin Mdala. Kube sokubuya omunye ke ositshiye unyaka ophelileyo uAnthony Mangwana Madlela. Bonke bangaqhawe ngabantu. Uyihlo bonke labo. Wonke leyo ngilibhalise istruggle. Siyabonga kakhulu. Sithanda ukubabonga lo masibasitshiya ukuthi hayi basikhulula. Ubaba uBenjamin nezalwa ngani? Ubaba uBenjamin uzalwa umkhulu uSheleni Mandela. Logogo ugogo uMadubi. Umzulu wami nje. Umzulu. Uyabona ukuthi lapha Madubi. Nabo Dube uNdlovu noDube. Mina ugogo ozala ubaba. uMadubi. Umama ozala mina. uMadubi. Mina ngithethe uMadubi. Bandla hayi siyabona. Namhlanje ngifike emagumeni ami. Ngifike emagumeni ami ngempela siyabonga bakithi ngapha umlamu kayihlo omkhulu, umlamu kayihlo, umlamu wakho. Phinde kube umuntu ofuthi. Uyiwe umama. Futhi. Hayi nami ngivakatshele kuhle. Siyabonga kakhulu. Hayi sesibazwile nje sisitshela ukuthi umama uMadubi, umama yena bephuma. Umama uzalwa eMatopo. Endaweni okuthiwa kuseSlozi. uMadubi ezalwa umkhulu uMbundane. uMbundane nawayidabuke eMatopo ngapha okuza eMatopo esikole kuboNtunja ngapha. Wasesuka esiyakwakha endaweni okuthiwa iSlozi. iSlozi umuzi wabo uzane neSlozi primary school. Khona phela mafika-ke ukuze kuMbundane Dube hayi imizi abantu bokuqala bafika nesigaba. Lapha kulabantu bakoBazwela, abantu bakoMbundane, nabantu bakoNdlovu Mpofu uyabathola khona eduze bazi bafika nesigaba. Ungabe kulobudlelwane eMbundane le okuzala khona udadewethu uMadubi la leMbundane lokuhlelelo kobulayela ngapha? Ngingazi ngangakudingisisa. Ngoba iMbundane elilokitshi ngathi ngidingisisa ukuthi iMbundane leyo ukhulu wabantu bakoMbundane. Asenzizwa njalo kuthiwa umuntu wasunda njani indawo. Angikwazi ukuthi ungamehluli ngigcole ngangingayisikho. Don't quote me ngangingayisikho. Ukuthi kodwa laye uvela ngaphi eMatopo khona eMatopo secondary school. Indawo zozala lapho eMatopo mission khona. Lapho kwadaba khona ukhulu. Asenzithi mhlawumbe ungaba nje labantu balokuzalwane kodwa hayi ngeke ngitsho ngokuqinisekile. Hayi ungenzakala. Khathesi ke baba Ndlovu ngithanda ukuthi sazi ukuthi njengeNdlovu yiziphi izibongo elizizilayo lapha eKuthathaneni. Hayi eKuthathaneni ngingazi singabe sesaphambuka njengoba ngisisho ukuthi iNdlovu leDube lokhu isuke iphakathi kwethu. Ingxenye vele mhlawumbe awusokufa inxeba uDube thina abanye singathathi njengogogo wethu kodwa ngokuya kwezinto-ke Sorry. Ngiyaxolisa. Hayi kusho phathe sasixoxela vele abantu nokuxoxa kuyatholakala khona lokho. Abanye sebedinga kwenye indawo. Kungasekhuluma kungayisikho. Sekhona ukubuza kodwa hayi isifiso sami ukukhuluma iqiniso ngalokho engikwaziyo. Alright baba. So libona ngani abakoDube ibe lingane lingazilana nabo. Singazilana nabo. Kukhona abaningi. Hayi abanye ngingazi sibili. Kodwa sesisho ukuthi abakoDube ekuzilaneni lapha singabe sesaphambanisa. Abadala bonxeba sinike imvumo ukuthi asoze kube kwazi. Angibuka lokho sinokuqala ulandele inkomo zikabani. Ulandele inkomo zikabani. Hayi eminye ilokhu ezinye izibongo hayi ngatshela abantu into engayisiyo. Lina njengabakoNdlovu niyathathana? Hayi abakoNdlovu hayi. AbakoNdlovu kasithathane. Bahle bale abadala even ungasiya kuMadlela. Kodwa ezilongo kuyindlovu hayi abadala bathi basidinga ukuthi hayi
lokho lingakwenzi. Yebo. Hayi siyabonga Themba ngezwe lami babukeli-ke indlovu kaSithathani. Ungabona bethathana kusho ukuthi kukhona okungayisikho xolisa sure. Okunye emfithwakazi bezokudla-ke kukhona yini elingamele kuzidla njengabantu bakondlovu kaMadlela? Hayi, ezintweni ezidliwayo thina isikhathi esiningi-ke sisuke sangena eBhayibhelini. So sazila leziyana izinto okuthiwa zingadliwa ngaphi eBhayibhelini. Then enye into engizwe bekhuluma ngayo ukuthi thina lokho hhayi ngapha ekhaya ngakudla, kodwa wena wedwa nje kuze zokafika isikhathi uzwe ungasakuthandi bese ukukhathaza zinyosi. Inyosi. Kodwa unasifaka kwendlela yini ngokuhamba kwakho enyosini? Ya inyosi ngangizidla lokuzithapha ngumzingeli wazo. Kodwa ngokuya kwesikhathi kade singadla inyosi ngiyatshiselwa noma isilungulela. Ngizwe ngani isilungulela akungiqedi into enkulu lokho. Njengakhona khona okutshelwa ngabadala. Yes, sengicabanga ukuthi okay abadala bami uba omncane kwanje ukuthi hayi thina bakuMadlela mfana inyosi ungadla but ngokuya kwesikhathi uzizwa ungasazithandi. Hayi. Lami kwazifikela kodwa. Ngizwe ukuthi hayi inyosi ngadla hayi. Ziyabe zisweet siyoqalisa. Kodwa ngadla nje kancane ngizwa hayi. Angisakholisi. Siyabonga. Ungaba nolwazi mhlawumbe ukuthi lina njengabakoMadlela inkaba zabantwabenu lezilahla njani? Inkaba zabantwana thina ekuqaliseni kanti sesike sakhuluma ukuthi inkaba zethu zazibekwa ekhitchini lapho umuntu etezalwa behlala khona. Yikho lapho inkaba yethu iyayigcina khona. Lakathesi-ke xa silokhu silemizi yethu ekhaya abantwana bethu siyazama ukuthi inkaba zabo sihambe nazo ekhitchini. Kwakuwe khona-ke okungaba nomuntu omdala, umuntu omdala ekhaya uyakwazi ukuthi uyenzani ngazo inkaba lezana, kodwa zisetshenzelwa ekhitchini, ziyegcinwa ekhitchini. Hayi siyabonga baba. Hayi ikhathi esingakubambeleli okugcina ngicelayo ngicela-ke ukuzitsho izangelo zakho njengondlovu wakoMadlela. Izangelo zethu thina ondlovu wakoMadlela singabakoMadlela eNdleti, eNtunuma, eShashamakwe, eNshabe, oMageza amaChapho. Abakondaba yiHwahwa, isihlabo senkosi esagida saswela abaqekezeli. Omadla esikhosini, abakomabela kwabo, oSigaduli, eSibunduli, umtshotsho. Selizwile bakithi bakoMadlela nabo umtshotsho wakoSigaduli. Omabela kwabo. Amabele akwabo. Amabele akwabo. Siyalima kithi. Sidla amabele akithi. Alidla amabele akokhela. Hayi, sesingawadliswa kathesi nje ukuthi umkhathi. Kodwa izinto zonke ziqondile. Hayi, umabele kwabo. Amabele akwabo. Hayi, siyabonga bakithi siyathanda ukuthi simbonge ubaba uNdlovu-ke ngokusinika ulwazi olumnandi kangaka. Sibonge lani babukeli-ke lingakhohlwa-ke uhlelo lethu uAfricakazi ngama-Tuesdays wonke. Nxofisa-ke ukuthi sixoxisane la ngemvelaphi yakho ungahlala nathi kuma-comments kanye la ku-inbox. Siyabonga bakithi ekade bentombi iyabonga. Sale kahle. Thank you.